Kei aku kanohi ho miro o te ao poi tūkohu. Ko te NBA te taumata o te ao poi tūkohu. Ko ngā wawata o ia kai tākoro hurinoa i te ao kia eke rātou ki tēnei taumata. Ko Steven Adams no rotorua tētahi ieke. I riro i tēnei tangata me he kauri te hanga, tētahi tūranga ki te NBA i te tau 2013. Ko tohua ko ia te tino kai tākoro poi tūkohu o Aotearoa. Nau mai ki Watchmojo Māori. Anei ngā pitopito kōrero mō ngā tino whakatutukitanga ngahuru i roto i te NBA. Tua ngahuru, 2014, te parenga nui. I tana tau tuatahi i tēnei kēmu i wānga i a OKC me ngā Memphis Grizzlies, i kitea e te ao i tana kaha mo te aukati kino i ana hoariri. Adams, rejected by Adams. That's his second block. Right to the rim. Look at this block from Steven Adams. Just the speed, the athleticism. Tua iwa, te uiuinga pukukata. Ahakoa te ōkawa o te uiuinga, he kiri hangareka tonu tō te tangata nei ahakoa haere e kihia. Koe nei pēr tētahi o ana tino painga, he tangata hā te kehi, he porohianga. Private plane. Like, bro, that thing's amazing. You know, they got all the food on there, bunch of drinks. I don't know, it's just amazing, bro. Haven't seen nothing like it. They got tables on planes. It's amazing. Tuawaru, te kurunga epa eke tuara. Waimuri i tana karo me te pīrori, ka kuru epa a Steven i te pōro ki te kūpenga. I tana hekinga ki raro, ka eke ia i te tuara o tana hoariri. Russell Westbrook with his 8th assist. Adams with 12. OKC with his biggest lead of the night. We talked about the lob, the pick and roll lob that works between Westbrook and Adams. Tuawhitu, ka tatawhara a Plumlee. Ahakoa eke a Steven ki te papatākaro ki te kakari ki ana hoariri, tūpore tonu ia ki ana whaiwhainga i nā puta tētahi āhuatanga mō rea e whara ai te tangata. That's Mason Plumlee again on that offensive glass. Adams, Plumlee goes over the top. And Adams making sure he's okay. That's 5 on Mason Plumlee. That was a great sportsmanship play right there by Steven Adams. That could have been a very bad play, but instead of going up and trying to get the and one, he cared about what possibly could happen. Tuaono, karawhiu kariri. I te hau whā whakamutunga o tēnei kēmu i epa ai a Steven i te poi ki tana hoa. Me he karawhiu poi uka ia. Titiro ki te horo o tana whiu. Miharo. Timeout, Golden State. Steven Adams out here looking like Arvidas Sabonis here with the long pass to Robertson. Tuarima, he turi ki ngā raho. E ai ki te kōrero, he kēmu tōpana kore pā te poi tūkohu, hoi anō, ki te āta titiro koe ki enei pikitia, e whakahorihori ana enei kai tākaro i tēnā kōrero. And he is fouled. And down goes Adams once again. In game 2, it's the leg, guys. Watch the leg. Oh my God. The follow through on the foot gets you in trouble every time. Tuawha, te parenga nui whakaharahara. Ki te uru tētahi ki te kōhao, i raro iho i te kūpenga, me mātua mōhio te kai tākaro ki te ture. Ko tau e ture, kau e ngāwari tō tuku i te poi kei aukati kinotia koe e tētahi. I tere ako tēnei kai tākaro no Miami Heat, e puta ki waho. Oladipo. Oh, setting up. Waiters for the block by Adams. He blocked that into the backcourt. Miami's missed its last 6 shots. Tuatoru, te kuru epa ki a LeBron. E ai ki te kōrero, ko LeBron te tino kai tākaro o te NBA. Nā reira, ki te whaiwahi koe ki te whakamāteatea i a LeBron James, me kino kē tō whakamāteatea i aia.
Good clubs, Golden State and San Antonio. Nice pass, and Adams with the slam. Beautiful setup for Steven Adams. You'll see that LeBron is that weak side low guy who has to make the rotation over. He winds up getting there a little bit too late. Adams makes him pay. Tuarua, te kuru epa nui ki ngā kaitākaro Raptors. I tēnei kēmu I pōrā hurahuratia e nei kaitākaro ērua e Steven. Ahako te kaha o te tokorua no te kapa Raptors, I kuru epa kinotia te poro I runga I a rāua. 15 offensive rebounds so far for the Thunder as well. Oh, yeah! Yes! Wow! Did somebody drop him down out of the ceiling? And the speed at which he did it. Tuatahi te kōwhiringa nui a te NBA 2013. Kāre he wā he maharatanga mō ia kaitākaro I tua atu I te rongohanga o te ingoa I roto I te NBA draft. Konei te wā ka pā te ihu ki te aopoi tūkohu. With the 12th pick in the 2013 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select Steven Adams from Rotorua, New Zealand, and the University of Pittsburgh. The big fella from New Zealand, a virtual unknown until Pitt found him. And now he is the 12th pick in the NBA draft and on his way to Oklahoma City. Is this a good pick to get value for the Harden deal? Well, at this point, you're looking at guys who could translate into a playoff series. This is an energy guy. Like, we've seen these guys succeed in a playoff series. Kei te whakaira nei koe, tirohia e nei kiriata pai I Watch Mojo Māori, o hauru tia ringi hea te pere e mōhio ai koe, hei a hea putai a mātou kiriata hou.